آثارخانه تاریخی ولایت سوخت که از اولین آثارخانه ها در جمهوری تاجیکستان است که آن سال 1926 در اساس موادهای جمع آورده میرزا خواجه میرصابرف که بیشتر با نام حاجی انتیقه در بین خلق مشهور بودند اساس یافته است. آثارخانه اول در 2 تالار مسجد شیخ مصلح الدین که در موضع بازار پنجشنبه جایگیر است در خود را برای هوادارانش باز نموده بود و تا سالهای 90 در همان تالارها فعالیت داشت. بعداً یک چند مدت آثارخانه جای اساسی خود را نداشت و سال 2006 بینای حاضره آثارخانه به فعالیت آغاز نمود. الحال آثارخانه تاریخی ولایت سوخت در 3 تالار کلان و 2 تالارهای خرد نمایش‌های خود را برای هواداران باز نموده است. تالار خرد آثارخانه ما است که تالار خرد اولین که حیات آدمان عصر سنگ نام دارد. این تالار به طرز غارها ساخته شده است و عمل رسام خلقی جمهوری تاجیکستان کامل جان رحمتов است. تاریخ شناسان عادتا تاریخ انسانیت را به 5 فرماسیون جدا میکنند که یکدیگر را عوض میکنند. این جمعیت ابتدایی، غلامداری، فئودالیسم، کپیتالیسم و سوسیالیسم است. عصر سنگ به جمعیت ابتدایی تعلق داشته و ما معلومات میدهد که انسانیت گروه گله در چنین غارها زندگی میکردند و مشغولیت اساسی آنها این شکار و ماهیداری بود. در تاریخ انسانیت از همه دوره کلانترین این عصر سنگ است، زیرا آنکه زیاده از 2,600,000 سال دوام کرده است. باید یک چیز را قید نمایم که در این دوره اولین حیوانی که انسانیت رام میکند این سگ است. سگ دوست انسان از آوان تاریخ تا دوره معاصر است. در این دوره مادر شاهی بود، یعنی سردار عائله زن مادر بود. نگرید چگونه پسر بچه کوشش کرده است تا که آن آتش خاموش نگردد، زیرا که دسترسی آتش مهنت نهایت مشکل بود. عصر قدیمه سنگ پالیولیت نام داشته، آن به 3 دوره جدا می شود: پالیولیت بالایی، پایانی و میانه. و دوره پالیولیت پایانی در آثارخانه ما یک اکسپونات نادره هست که به نمایش گذاشته شده است. این استخوان‌های جاغ‌های فیل جنوبی. این را سال 1978، دیگر را سال 2012 از آب انبار قیراقون از طرف سیاحان دریافت کرده شده است. مطابق تحقیقات‌های عالم بیولوژ شفاف این استخوان‌ها به فیل‌های تعلق دارند که 39 میلیون سال پیش در حدود تاجیکستان عمر بر سر می بودند. وقتی که اقلیم‌های منطقه‌های ما سرد می شود، فیل‌ها به طرف‌های منطقه‌های اقلیمش نهایت گرمتر می رود. فیل‌هایی که خرد بودند یا اینکه پیر بودند می میرند و استخوان آنها به سنگ مبدل می گردد. وقتی که انسانیت پای بردند که هنگام رسیدن گرمیش یعنی آتش
он шакли худро иваз мекунад, аввалин бор бо фулузот ошноӣ пайдо карданд. Дар осорхонаи мо экспозитсияи давраи фулузот, яъне асри биринҷ ба номаш гузоштааст. дар ин экспозитсия экспонатҳои нодир ба монанди табари биринҷӣ, қолаби табар аз санг, ҳамчунин тухмдонҳо ва устухонҳои ҳайвонҳои хонагӣ ба номоиш гузошта шудааст, ки ин гувоҳӣ аз чорводорӣ ва зироаткории ниёгони мо мебошад. дар давраҳои қадим ниёгони мо 4 унсурро парастиш мекарданд. ин об, оташ, бод, замин. ин 4 унсур муқаддастарин ба ҳисоб мерафт. онҳо дар чунон дараҷа муқаддас меҳисобиданд, ки ҳатто вақте ки инсоният мемурд, мурдаи инсониятро ба замин намегӯронданд. фикр мекарданд, ки гӯё ки мурдаи инсоният заминро макрӯҳ мегардонад ва замин ба онҳо ҳосили дилхоҳ нахоҳанд дод. ҳатто вақте ки онҳо ба тоату ибодат назди оташи муқаддас мерафтанд, даҳони худро бо махсус матоъҳо маҳкам мекарданд, то бо ҳавои даҳони худ оташи муқаддас ва ҳавои муқаддаси атрофи онро бероҳат насозанд. дар экспозитсияи осорхонаи мо ассуари махсус хуме мавҷуд аст, ки барои дафн намудани устухонҳои мурдагони он давра ба намоиш гузошта шудааст. ба асре ки пеш аз милод тааллуқ дошта, аз Исфара деҳаи Воруғ дарёфт гардидааст. ин тобут аз дарахти арча сохта шуда ба ҷавонмарди 23 сола тааллуқ дошт. мурдаро дохили ин тобут хоб мекарданд, сарпӯши онро маҳкам мекарданд ва ҳамроҳи тобут 2 хумча мегӯронданд, ки яке пур аз об буд, ба дигаре хошаи гандум мегузоштанд. ҳамчунин ҳамроҳи маит зарузевар, ашёҳи рӯзгор ва сикаҳо низ мегӯронданд. ин толори дигари осорхонаи мо аст, ки давраи фулузӣ ном дорад. ин давра аллакай шуъури инсоният як марҳила тараққӣ мекунад. бинед чӣ гуна мардҳо аз кӯҳҳо, қалагиҳо гирифта омада аз онҳо оҳан истеҳсол мекунанд. дар аввал оҳан барои ҷузъиёти ороишӣ истифода бурда мешуд. баъд онҳо пай мебаранд, ки ин оҳан аз ҳама металли сахттарин аст ва аз он олоти меҳнат истеҳсол мекарданд. дар ин давра аллакай онҳо алоҳида зиндагӣ мекардагӣ мешуданд. ҳар як шахсият оилаи худро дошт. пайдоиши аввалин қабилаҳо ва давлатҳои хурдтарин аз ҳамин давра гувоҳӣ медиҳад. яке аз аввалин империяи дунё ин империяи форсҳо, яъне империяи бузурги хахоманишинҳо мебошад, ки зиёда аз 220 сол ҳукмронӣ карда аз 23 сатрапҳо, яъне вилоятҳо иборат буд. суғду бохтари мо низ ба ҳайати ин империяи бузург дохил мешуд. чӣ хеле ки қайд намудам, суғду бохтари мо низ ба ҳайати ин империяи бузург дохил мешуд. вақте ки куруши кабир кушта мешавад, ба сари ҳокимият дорои як меояд. дар экспозитсияи осорхонаи мо харобаҳои тахти ҷамшед, яке аз пойтахтҳои империяи бузурги хахоманишинҳо ба ҳисоб меравад, тасвир ёфтааст. ин қаср бисёр қасри бошукӯҳ буд. вақте ки Искандари Мақдунӣ онро забташ мекунад, гармуддати 3 рӯз ба харобазор гирифтор мекунад. толори тамаддуни ориёӣ аз рамзи қувваи некӣ Ахурамазда оғоз мегардад, ки ин амали расми халқи тоҷик Зулфия Баҳриддинова мебошад.
толори дигари осорхонаи мо толори эллинизм ном дошта. این تالار با هنر کاشینکاری آرا یافته است. یعنی از سنگ‌های قیمت‌بها که از کوه‌های پامیر و کان‌های کانسای آورده شده است. این عمل رسام خلقی جمهوری تاجیکستان دارنده جایزه به نام ابو عبدالله رودگی رمجان با ترلیف می‌باشد. این تالار به ما درباره حیات اسکندر مقدونی و مبارزه‌های قهرمانی خلق تاجیک سپیتامین و ضبط گردیدن شهر خوجند باستانی که آن دوره خوارجان شهر آفتابروی نام داشت از طرف اسکندر مقدونی و دیگرگون کردن نام آن یعنی اسکندری اقصی نام گذاشتن شهر خوارجان می باشد. در این لوحه لحظه محاربه قهرمان خلق تاجیک سپیتامین بر ضد اسکندر مقدونی می باشد. سپیتامین نخستین شخصی بود بر ضد اسکندر مقدونی می جنگد. بسیار لشکرهای او را زخمدار می کند، از آن جمله اسکندر مقدونی را نیز. لیکن از طرف دشمنان خود کشته می شود. سر سپیتامین را از تن جدا می کنند و به طبق طلاگی نهاده نزد اسکندر مقدونی می برند. حالا ما در تالار تاریخ و تمدن تاجیکان قرار داریم که این تالار با یکی از شهرهای قدیمی شهر قدیمی سرازم آغاز می‌گردد که شهر قدیمی سرازم بیش از تاریخ 5500 ساله را دارد. اینجا رسمی باشیشگاه سرازم نشان داده شده است و اینجا سال 1976 از طرف اشورعلی تایلانوف табири биринҷӣ бозёфта мешавад ва аз тарафи абдуллоҷон исоқӣ археолог бостоншинос ана ҳамин тадқиқот гузаронда мешавад. ва инчунин инҷо расми скелети маликаи саразм низ нишон дода шудааст ва инчунин инҷо дахмаро дида метавонед ки дахма ин ҳамчун осуария буд. Осуария ин ба монанди устухондон вақте ки онҳо вафот мекарданд онҳо инсонҳоро намегирӯнданд, онҳо ба ҷойҳои махсус мегузоштанд ки ба баландиҳо мегузоштанд то ки ҳайвонҳои паррандаҳо гӯшти инсони мурдаро хӯрда равад. баъд аз он устухонҳои онҳоро ҷамъ карда истода дохили ин гуна хумҳои гилин гузошта дохили дахма мегузоштанд. инҷо дар идомаи толор бозёфтҳои тарихӣ низ нишон дода шудааст ки ин дар зери оина нишон дода шудааст ки ин барои тамошобинон ҷалб кардани диққати тамошобинон яъне хеле ҷолиб аст. ва инчунин инҷо харитаи давлати кушониён нишон дода шудааст ва инҷо низ яке аз харитаи роҳи бузурги абрешим низ нишон дода шудааст ки ин аз якчанд шохаҳо мегузашт. ин аз чин оғоз меёбад ва инҷо суғд бохтар ва дигар шохаҳои осиёи миёна низ мегузашт. дар идомаи толор боз инҷо деворнигораҳои панҷакенти қадим низ нишон дода шудааст ки панҷакент низ яке аз шаҳрҳои қадимаи тоҷикон ба ҳисоб меравад ва бозёфтҳои таърихӣ низ нишон дода шудааст ки инҳо аз ҳудуди панҷакент ва ҳудуди вилояти суғд дарёфт карда шудаанд.
ва ин намоиши идомаи толор боз аз таъсисёбии давлати сомониён низ дар бар мегирад, ки яке аз шоҳони давлати сомониён шоҳ исмоили сомонӣ буд, ки дар асрҳои 19 таъсис ёфтааст ва шоҳ исмоили сомонӣ барои идора кардани давлати худ як сохтори давлатдориро таъсис дода буд, ки ин аз 10 дивон иборат мебошад. ва боз инҷо бозёфтҳои таърихӣ низ нишон дода шудаанд, ки ин ба давраи ана ҳамин асрҳои 19 тааллуқ дорад, ки ин зарфи гилин мебошад, ки барои нигоҳ доштани симоб истифода бурда мешуданд дар ҳамон давраҳо. ва инчунин инҷо нимпайкарии устод абу абдуллоҳ рӯдакиро дида метавонед, ки устод абу абдуллоҳ рӯдаки яке аз шоирони забардасти ҳамон давра ба ҳисоб мераванд. ва инчунин боз инҷо нусхаи мақбараи исмоили сомонӣ нишон дода шудааст, ки аслан мақбара дар бухоро мебошад. боз бозёфтҳои таърихӣ яке аз табиқи Сафолин мебошад, ки ба давраи ана ҳамин асрҳои 19 тааллуқ дорад ва яке аз табибони машҳури Осиёи Миёна устод Абу Али ибн Синоро мебинед, ки дар ҳамин давра зисту зиндагонӣ карда ҳаёт ва фаъолият мебурданд, ки яке аз табибони машҳури Осиёи Миёна мебошад. экспозитсияи намоиши осорхони таърихи вилояти Суғд диорамаи муҳорибаҳои қаҳрамони халқи тоҷик Теймур Малик бар зидди истилогарони муғул ба таври хеле зебо аз тарафи рассом Ҷабборов моҳирона тасвир ёфтааст, ки он давра ҳокими шаҳри Хуҷанд Теймур Малик буд. дар ин диорама тарҳи қалъаи Хуҷанд, ҷазираи Тиллокон, ки баъд аз қаюқҳое ки аз тарафи лашкарон таҳти роҳбарии Теймур Малик сохта шуда буданд ва шабонгоҳ бо воситаи ин қаюқҳо бар зидди истилогарони муғул меҷангиданд, бо маҳорати баланди рассомӣ тасвир ёфтааст. ҳамчунин бахшида ба ин мавзӯъ дар маркази толори осорхона муҷассамаи қаҳрамони халқи тоҷик Теймур Малик насб гардидааст, ки аз тарафи муҷассамасози ҷавон Давронҷон Раҳматов омода гардидааст. ин маҷмӯа таҷассумгари далерии ҷасурии мардони тоҷик аст. дар толори намоиши маданият, илм ва ҳаёти асрҳои 19 ибтидои асри 20 чунин як бозёфтҳои ниҳоят зебо ба намоиш гузошта шудааст. амсоли ҷавоҳиротҳои занона, ки аз металлҳои қиматбаҳо ва сангҳои нодир омода гардидааст. ҳамчунин дар ин экспозитсия як экспонати нодир дастпонаи кӯдакон бо эмизак, ки диққати тамошобинонро ба худ ҷалб мекунад, ки аз металли қиматбаҳо аз нуқра омода гардидааст, ба маърази тамошо гузошта шудааст. бо даврабандии хронологии таърих дар осорхонаи мо ба давраи шайбониён чунин экспонатҳои нодир ба намоиш гузошта шудааст. амсоли камарбанди мардона, маҷмӯи ғазалиёти шоири ин давра Бедил ва ҳамчунин як ганҷинаи ноёф, сиккаҳое ки аз тарафи сокини қишлоқи Қистақози вилояти Суғд Разақов Абдурасул дарёфт гардидааст, ба маърази тамошо гузошта шудааст. ин ганҷина яке аз ганҷинаҳои нодири ин давра, ки дуюмин ганҷинае ки аз ҳудуди Тоҷикистон дарёфт гардидааст ва ба ҳамин давраи таърихӣ тааллуқ дорад, мансуб мебошад. ҳамчунин дар экспозитсияи намоиши осорхонаи таърихи вилояти Суғд хонаи миллии тоҷикон асрҳои 19 ибтидои асри 20 ба маърази тамошо гузошта шудааст.
چنین نمودی خانه‌ها با 3 نمودی صنعت اساساً آرا یافته می‌شدند. این کندکانی روی چوب، نقاشی و گچکاری. نگرید به این خانه‌ها. در هر یک خانه‌ها در دیوار آنها شما مخصوص تاقچه‌هایی را می‌بینید که برای وسیع کردن سقف خانه و هم برای نگهداری جزئیات‌های روزگار استفاده برده می‌شد. نگرید به سقف خانه. سقف چنین خانه‌ها با صنعت والای نقاشی از طرف استادان خوجندشهر با صنعت والا آرا یافته می‌شدند که این صنعت مردم هنرمند ما را بیرون از حدود مملکت شهرت یاب کرده بود. همچنین در خانه‌های ملی البته در فصل‌های سرمای زمستان صندلی‌ها نیز موجود بودند که در اکسپوزیسی نمایشی ما در خانه ملی طرز آن صندلی دوره‌های قدیم به نمایش گذاشته شده است. اینچنین در خانه ملی ما شما می‌توانید اشیاءهای روزگار آن دوره، اسباب‌های موسیقی که نیاگان ما آن را وسیع در روزگار خویش وسیع استفاده می‌بردند آشنایی پیدا نماید. تالار نمایشی ما بخشیده شده است به تاجیکستان صاحب استقلال. نام دارد تاجیکستان در مسیر استقلالیت. خیلی که به همگان معلوم است 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان ما صاحب استقلال می شود. در اکسپوزیسی تالار نمایشی ما عکس ها از رفت اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که محض در همین اجلاسی 16 امام علی رحمان رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردیده بود که در قصر مدنیت ناحیه باباجان غفورف ولایت سوخت برگزار گردیده بود. همچنین در تالار نمایشی عکس‌های سفرهای پیشوای ملت و کشاده‌شوی انشاءات‌های ضروری ولایت سوخت به معرض تماشا گذاشته شده است. نفگانی آخرین یکی در تالار پذیرایی آثارخانه تاریخی ولایت سوخت به عمل آمد. این نصب تجهیزات سنسوری در تالار آثارخانه تاریخی ولایت سوخت است. توسط این تجهیزات می توانند تماشابینانی که امکانیت‌های محدود دارند به واسطه از نگاره هایی که در آثارخانه تاریخی ولایت سوخت موجود هستند به طور الکترونی معلومات گیرند. آن نگاره هایی که به برنامه سنسوری وارد کرده شده اند بیشتر در فوند آثارخانه تاریخی ولایت سوخت محفوظ هستند.